abducted chapage. Abducted chapage. The meaning of abducted in Tugnat, we call it chapage. Abducted melode mi chapage at kagad magan chapage. Mashallah abducted. Accused chagwain. Meaning of accused chagwain. Chagwain mi dong shiran chedwer chejalat mi chajagwain. Ano ngak chedwer lat chaje accused. Ajan ludomone chagwain. Charge mi chawe charged. Mugur ke ibilat. Mi chedwer lat ki mi shado las ke kara peshet ke jas. The meaning of charge, it has many meaning in Tugnat. Okay, ki ga tung nuar mulot charge maniam. La jemi chi duar she la dong bai jogo no bu yo bu ka ngun charge ki duar ko ni chalat mi chagala ba ngak charge ko je duar mi chala dina. Nona dia no me dong ti ke mobile phone ki jat no mi charge ka battery de chale charge bone na me ko la charge de lo charge mo ke duar already. Meridian suspect. The meaning of suspect, ramen gweke ishi dwerlat. Mishi dwer shielat ba ichi ole no jin suspect. Dong gweke jen ochi dwer shielat ba ichi ole no jin suspect. Jen mulut suspect. Acceptable gwadame minwake. Migwa. Michawe that is acceptable, nomo migwa. Jallut acceptable amane chuje pure jenojen bi channel bi jagor ane manajek kangi jodian stock quack tin quacker shall kai stock cherka quacker konti la te supermarket ki gwada dana cha quacker wan cha la tin quacker ka market daga la bi daga la quack dial ko kente te kwat kel ka mon ga shall kai stock. Fill up lot kana tianga. The meaning of fill up tianga. Me fill tianga. Cha yekul jogono fill up tianga. Dong de la dor me tianga ke piu kien me de tianga chwal de ra jogono fill up. Ada la form dan la chuna gor gatin body chol jogono ko fill up la tianga chwal tianga. Store dul kwakne. La store maluda. Chira gwada la kwak la kalat kitin de kon cholul kwak ni en store changi kon la me bel re duel mo me abel latin char ko kien chanyo latin ba chol ba ga chol no mone store a duel kwak ni mi chale stores ba chol no chira duel kwak ni la kwak tin ba ne me duel kwak ni ma la kwak trade. Guns match Ludane match. Me gun karwade tele s ba chole match. Kone me guns ba chole match titine ka match. Guns, the meaning of guns in Tugnat, match. It is called match. Container duel. Container ludane duel. Container chekule la duel join. Container duel yeda. Container dele la dung tuok. Container dele la me dong to kwak te gatin chit kan tel chalgati stock. Kwakten content kwak. Dega la ye container. Container bo de me dega gatin me te kwale shole guns. Container panken bo ke store ki ke duel kwang ne ponyen container. Container phone deja fill up ke stock ki ko kene to lo de red deja tiang. Ajan lut container so container lo no duel bi ngaje no micha container bi ngaje no no lut kana duel. Stock quack tin quacker. Fill up tianga. Store duel quagne. Guns match. Container duel. Please subscribe to this channel. Make sure you follow for more video. Thank you. Demand men gorke kaji.
demand mean men gorke keji in your language. Alamite me gorke me kwa demand me gore keji. You know, and will be la let chale demand. Amount shere peg yone amount shere peg yone ke peg ngwane chala amount ko rajalun ka kwi yone amount mean peg yone. Price bo peg koka dwara chale price mean peg koka dwara. Don't let you know price dedi peg dedi ki de koka yodi jalot price mo. Goods good ti ka kwak tin kwaka goods ka kwak tin kwaka ka tungnat shaw goods mean kwak tin kwaka. Bill mean you tin yor kapin ka men chinang bill ka tin koni chilat mi shaw bill you tin yor kapin kamen chinang chet ke bill dun karaba kala yutin kola Europe ke karaba yo pini ala water mishika use gor ke yo enema mishi use oni che mela Europe nya ka pai chet ke tolbok ano ene duwar mu gor ka mokaje chale bill me use dungra ada dien ka cha chala no bi yo ka baka Europe ka pai ke karon ke gwaz che je ba cholde bill. Bill mean you tin your kapin kamen chenang kemen lade kemen jaju no blat. That the meaning of bill in Toknath. Let's meet in the next lesson. Do not forget please to subscribe and follow for more. Thank you.